n'umusegeteri yo gutiba adakunda ibinyamuro na nyamunyamo. Alo abahinga b'ibyo kuroba rero bakuze, ugiye kuroba ntibakubanda isona ngo ugiye kuroba, oya baraba ibikoresho ujyanye kuroba uko umeze, ahubwo kuvuga kugenda bigaragaza abagenzi bazokwegera kandi ubana na so neba uko umeze nta bintu birefu. Haleluya, Yesu nashimwe. Reka turabe rero ibintu bikomakomeye byatumye Dawudi akundwa. Aho rero uba wemeje abantu yuko wasohotse, none hari umuzungu wamuzohamura. Alo ako muzohurira hajya mukamenya umuzungu numutahe niyo ejo uzogushukariye inzu umega numutahe romba ubwo buzima toto kandi ufana n'igikoresho waguze cyo gutakara rimwe niyo mpamvu yo yipfuye niyo mwana yitaye hasi bamukubita nizo utakubise ukazimwishyura niwahamuka. Yesu arashimwe. Amen. Reka turabera ibyiyumviro by'abantu bajye bwabo ikizotuma ibyo byiyumviro cyane iby'Imana yaguhaye ubisingira ukayifatisha amaboko. Kucyatumye cyambere Dawudi rero ibwami bamushima. Dawudi yari umuntu afise ingabire kandi azi ingabire yiwe. Namukeneye kugera ibwami niyo ngabire yawe ikore patsume ingabire yawe. Birazati ngo ingabire ngo ni nyinshi, ingabire yawe ni iyi. Warize uwenjeniyeri, warize ubudogiteri, warize umumaso. No muri ibyo byose ingabire yawe ni iyi. Bantu sobanukirwe no muzira abantu benshi bariko bapfira mu ngabire z'abandi. Akifuza guhanura atari ibyiwe, akifuza kuririmba atari ibyiwe. Banza urokarisi ingabire yawe. Ingabire yawe ni iyi. Wize byinshi muri universite ariko by'ukuri icyawe ni ikihe? Ingabire yawe ni iyi. Mu bahanuzi urimo, mu b'ingenzi urimo, b'ababutumwa urimo, ugiye gusaza hataragera kubera na adresse ufise na kimwe uzokora neza. Menya ingabire yawe rero. Dawudi yabanje kumenya ingabire yiwe, amaze kuyimenya acara yitaho ayikorera neza arayihingura. Wose ingabire yawe ari guteka icyapati ariko urahuze urikora samara nta ingabire yawe. Wose ingabire yawe ari kwambara nabyo birashoboka no muzara abantu ibintu amafashion bitungishije batunze kubera ivyo. Menya ingabire yawe. Wosanga ingabire yawe ari gutwenga nka Nehemiya, kuko Nehemiya byaratwenga. Nehemiya icyatumye aronka akazi bwabo kwari kumwenyura. Umunsi umwe Nehemiya barashavura, ashavuye umwami ati kubera iki washavuye? Ati ngo tuye gute kandi iwacu i Bujumbura amabarabara yarasambutse. Akanya gato Nehemiya yarashavuye kubera ingabire yiwe. Umwami agira ikibazo, ingabire yawe ni iyihe? Namukeneye kwakira umugisha ibyo wasengeye. Menya ingabire yawe. Woza ingabire yawe ari gukura. Woza ingabire yawe ari protokole. Jenda za protokole navuze ngo washengero runaka iyo abaye ikibazo kwa president bagenda ku protokole kandi abasirikare kubera ingabire zabo babonye ko Yesu ashimwe. Amen. Mwibuye abubatsi bagaye wosanga icuri kuragaye aricyo kiwawe. Kutamenya ingabire zabo abantu benshi bakunze gusaza. Muzikora izikiganga kandi nari umucuruzi. Murabona abantu basaza bafise utubutiki
abona buhorabo akaza kwibuka ingabire yiwe mu nyuma amaze n'imyaka 20 akora akadasaza atuka abandi ngo barunaka baratunze kandi jinabigishije oya ntiyamenye ingabire yiwe menye ingabire yawe akirika abanyeshuri umenye ibyo bigakirika hari abantu benshi biga amashuri base bize oyasha so na wowe ntabicyo gupfana buryo bakora papa bari umuganga nanjye ikiganga oya wasanga baba umumekanisiye cyangwa ukaba umworozi abantu bashero bari kumva tunataka tumiryango iwacu ngo barabasirikare ngo bageze kure oya yarahindutse menya icyawe menya umuhamagaro wawe Yesu mashi menya ingabire yawe muri zo nyinshi nitakaza umwanya dufise umwanya muto menya kurokariza ingabire yawe hakiri kare cyane muto izo tumimana kugimbira neza Yesu mashi icyakabe Dawudi wari umuntu azi gukoresha neza ingabire yiwe menya gukoresha neza ingabire yawe Dumiza n'umunsi aramanye ingabire abantu Imana yagiriye neza ibaha amafogiso runaka ariko ntibazi gukoresha neza ingabire zabo koresha neza ingabire yawe ntabwo umuhanuzi menya umwanya wo guhanura n'umwanya wo guhora menya ibintu uzovugira mu bantu n'ibyo uzovugira ahantu uri wenyine wigegeje kubera ukuri kose bikuvugwa haleluya icyagatatu shira ubuhinga mu gukoresha ingabire yawe hano turabona ko Dawudi yari umuhinga yacuraranga nyisha ubuhinga haleluya hano nabonye abantu benshi bazi gutamba n'ubuhinga ariko nagerageza gatoga ubuhinga shira mu buhinga mu ngabire yawe naguteka pilawo teka n'ubuhinga abateka pilawo ni benshi shira mu buhinga nibwo butandukanye umuntu n'uyundi shira mu buhinga sibyo ntabwo uri kurandika shira mu buhinga akantu reka kabijya naba usasa igitanda sasa n'ubuhinga haleluya bizotuma ibwami bakwipfuza ati wa muntu yasasa wa muntu turagushaka kubera hari mu buhinga ntabwo uri umudamu wubatse shira mu buhinga ati nibyo no kubaka n'ubuhinga alo izashimwe abamama boye ari bintu mama wanje byaraye barakora kera none nize ariko ndikora ibimenyo twebwe mama wacu hageze ku mugoroba tuje gufungura yaca atwirukana ku ziko haleluya kera kujya rero n'ukuru burya harakanye kubi mutama igihe kwigambira nambwe umugore w'ubwenge ajyama atevye akabyuka kuri baka ajyama amasaha make mama yacegenda ariko mama ntanyumva yarashimye yacegenda yabati ikintu bitagikutulia batigutulia murayizi haleluya akachafuka umuriro akacha kwega ikintu bita umufuruguto birarangiye umufuruguto Yesu ashimwe amuri mwana wande nawe haleluya kumva ko abagero buhinga wewe bamige n'inzu abantu bahata haleluya jewe nize hoteli nari guteka uburyo bwo guteka gusa igitoki uburyo 30 ukaba waje igitoki imisi 30 gihindutse kandi nagu idasa
impamvu byo guhebwa byarambiranye abitu nta buhinga uko natiye y'umuntu ararambirwa n'ingimwe bazi baguhera. Rero iyo nya imwe nutayitekesha ubuhinga izoduhira kandi agumye yijya izopodwiza ingwara ngo umuntu yemenyereye. Iruhinga rero mu by'ukora ongereza ubuhinga, ongereza akanovera. Mama wanjye rero sigira bahera umwe cyagenda nawe ubyumva habakanye cyane ruguru hari murambe habakanye boye. Haleluya. Amen. Mutamba yapfuye yirahira mabati mama nakwebe. Rero musi barabani bisibiri n'izina ryo kagiba giba. Ega utwaniki barutwana. Ede babiye impeta twamara ntabwo bisobanura urukundo, bisobanura isezerano. Iyi nacyo bifana n'ibyo witwaza. Iyi ni isezerano ntabwo isobanura urukundo. Urukundo ruravomererwa. Rero iyo ngabire yawe ikorana ubuhinga. Nabo bari gitamba mucambare modeli imwe igihe cyose. Yenda kuri YouTube harimo imodeli zo kwambara ibitambara kwishi. Amaso ni mabi, amaso aramenyera kandi amaso aravuga kandi arumva. Uzuresha abandi, koresha ubuhinga bizotuma bigenda neza no mu rugo rwawe. Haleluya. Sasa ubuhinga ikora sasa, koresha ubuhinga mu gusaza, koresha ubuhinga mu gusereva ku meza, hindura ruki ikintu hindura. Itanda cyawe kimaze kuvukira ubu hari imyaka 15 ntagihindura, hindura system uhindure mu zindi kona. Dukomere basimana mashina mu ntegereje. Haleluya. Abantu babutumunezero atarukuze. Koresha ubuhinga byo gukora byose. Yesu bashimwe cyane. Amen. Yesu agira iki? Ashimwe. Numutahe niyo ejo uzogukariha inzu. Umega numutahe ubwo ubuzima toto. Bende fana n'igikoresho waguze cyo gutakara rimwe. Niyo mpamvu yo yipfuye niyo mwana yitaye hasi bamukubita nizo utakubise ukazimwisha. Niwahamuka. Yesu arashimwe. Amen. Reka turabera ibyumviro by'abantu bagibwa ikizotuma ibyo byumviro cyane iby'Imana yaguhaye ubisingira ukayifatisha amaboko. Tujatumwe cyambere Dawudi rero ibwami bamushima. Dawudi yari umuntu afise ingabire kandi azi ingabire yiwe. Namukeneye kugera ibwami niyo ngabire yawe ikore patsumenye ingabire yawe. Biragati ngo ingabire ngo ni nyinshi, ingabire yawe ni iyi. Warize ubuenjeniyeri, warize ubudogiteri, warize umumaso. No muri ibyo byose ingabire yawe ni iyi. Bantu usobanukirwe no muzi abantu benshi bari kwapfira mu ngabire z'abandi. Akifuza guhanura atari ibyiwe, akifuza kuririmba atari ibyiwe. Banza urokarisa ingabire yawe. Ingabire yawe ni iyi. Wize byinshi muri universite ariko by'ukuri icyawe ni ikihe? Ingabire yawe ni iyihe? Mu bahanuzi urimo, mu b'inginzi urimo, abavugabutumwa urimo, ugiye gusaza hataragera kubera na adresse ufise nta na kimwe uzokora neza. Menya ingabire yawe rero. Dawudi yabanje kumenya ingabire yiwe, amaze kuyimenya aca arayitaho ayikorera neza arayihingura. Bose ingabire yawe ari guteka icyapati ariko urahuze
urikora samara namenye ingabire yawe. Wasa ingabire yawe ari ukwambara nabyo birashoboka. No muzarabana ibintu amafashion bitungishije. Batunze kubera ivyo. Menya ingabire yawe. Wasanga ingabire yawe ari gutwenga nka Nehemiya. Kuko Nehemiya yaratwenga. Nehemiya icyatumye aronka akazi bwawe kwari kumwenyura. Umunsi umwe Nehemiya barashavura. Ashavuye umwami ati kubera iki? Washavuye ati ngo turi gute kandi iwacu i Bujumbura amabarabara yarasambutse. Akanya gato Nehemiya yarashavuye kubera ingabire yiwe. Umwami agira ikibazo. Ingabire yawe ni iyihe? Ntabwo ukeneye kwakira umugisha ibyo wasengeye. Menya ingabire yawe. Uza ingabire yawe ari gukura. Wauza ingabire yawe ari protokole. Genda na protokole navuze ko mashengero runaka. Iyo habaye ikibazo kwa president bagenda ku protokole kandi abasirikare. Kubera ingabire zabo babonye ko. Yesu ashimwe. Amen. Mwibuye abubatsi bagaye. Wasanga icuri kuragaye nicyo kiwawe. Kutamenya ingabire zabo abantu benshi bakunze gusaza. Muzikora ikiganga kandi nari umucuruzi. Murabona abantu basaza bafise utubutiki. Abana murabona. Akaza kwibuka ingabire yiwe mu nyuma. Amaze n'imyaka 20 akora. Akadasaza atuka abandi ngo barunaka baratunze kandi jinabigishije. Oya ntiyamenye ingabire yiwe. Menya ingabire yawe akirika. Abanyeshuri umenye ibyo bigakirika. Hari abantu benshi biga amashuri base bize oyasha so na wowe nari cyo gufana buryo. Bakora papa bari umuganga nanjye ikiganga. Oya. Wasanga wa umumekanisiye. Chauka umworozi. Abantu bashero bari komba kurazaka tumijya. Ndi wacu ngo barabasirikare ngo bageze kuri. Oya, yarahindutse. Menya icyawe, menya umuhamagaro wawe. Yesu mashi. Menya ingabire yawe muri zo nyinshi. Nitakaza umwanya, dufise umwanya muto. Menya kurukariza ingabire yawe hakiri kare cyane muto. Bizo tumimani kurindira neza. Yesu ashimwe. Icyakabe Dawudi wari umuntu azi gukoresha neza ingabire yiwe. Menya gukoresha neza ingabire yawe. Bizana umunsi aramanye ingabire. Abantu Imana yagiriye neza. Iba amafogiso runaka ariko ntibazi gukoresha neza ingabire zabo. Koresha neza ingabire yawe. Ntabwo umuhanuzi menya umwanya wo guhanura n'umwanya wo guhora. Menya ibintu uzovugira mu bantu. N'ibyo uzovugira ahantu uri wenyine wigegeje. Kubera ukuri kose bikuvugwa. Haleluya. Icyagatatu. Shira ubuhinga mu gukoresha ingabire yawe. Hano turabona ko Dawudi yari umuhinga. Yacuraranga nyisha ubuhinga. Haleluya. Hano abonye abantu benshi bazi gutamba n'ubuhinga ariko nagerageza gatoga ubuhinga. Shira mu buhinga. Shira mu buhinga mu ngabire yawe. Naguteka pilawo. Teka n'ubuhinga. Abateka pilawo ni benshi. Shira mu buhinga. Ubuhinga nibwo butandukanye umuntu n'uyundi. Shira mu buhinga sibyo. Ntabwo uri kurandika shira mu buhinga akantu kakabijya. Naba usasa igitanda sasa n'ubuhinga. Haleluya. Bizoro turi bwami bakwifuza ati wa muntu yasasa wa muntu turagushaka kubera hari mu buhinga. Ntabwo uri mudamu wubatse shira mu buhinga. Ati nibyo. Nuko bakanubuhinga. Alo. Yesu ashimwe. Amen. Abamama oye.
ari bintu mama wanje abyaraye barakora kera ngo narize ariko ndiko ndabimenye ubu twebwe mama wacu hageze ku mugoroba tuje gufungura yaca atwirukana ku ziko. Haleluya. Kera mujya rero n'uburyo harakanye kubi kuge mutama igiye kwigambira egera ngete umugore w'ubwenge ajyama atevye akabyuka kuri baka ajyama amasaha make mama yacegeka ariko mama ntanyumva yashimye yacegeka yabati ikintu bitagikutulia batikutulia murayizi. Haleluya. Akachafuka umuriro akacha kwega ikintu bita umufuruguto. Birarangiye umufuruguto. Yesu ashimwe. Amuri mana wande nawe. Haleluya. Kumba ikabagera ubuhinga. Wewe bamije ntuza abantu bahata. Haleluya. Jewe nize hoteli nari guteka uburyo bwo guteka gusa igitoki uburyo 30. Ukaba wari igitoki imisi 30 gihindutse kandi nagu idasa. Impamvu byo kuyega byarambiranye abitu nabuhinga uko natiye y'umuntu ararambirwa n'ingimwe baza baguhera. Rero iyo nya imwe nutayitekesha ubuhinga izoduhira kandi agumye yijya izopodwiza ingwara ngo umuntu yemenyere iruhinga rero mu byukora ongera ubuhinga ongera kanovera mama wanje rero sije wahera umwecha genda nawe uvyuva habakanye cyane ruguru hari murambe habakanye bo. Haleluya. Amen. Mutaba yapfuye yirahira mamati mama na bebe ariko musi barabari bisibiri nizajya kagiba ega ufaniki barutwana edera babiye impeta twamara ntabwo bisobanura urukundo bisobanura isezerano. Inacyo bifana n'ibyo witwaza. Iyi ni isezerano ntabwo isobanura urukundo ruravomererwa. Rero iyo ngabire yawe ikorana ubuhinga nabo bari gitamba mucambane modeli imwe igihe cyose. Yenda kuri YouTube harimo imodeli zo kwambara igitambara kwishi. Amaso ni mabi, amaso aramenyera kandi amaso aravuga kandi arumva. Uzuresha abandi koresha ubuhinga bizotuma bigenda neza no mu rugo rwawe. Haleluya. Sasa ubuhinga ikora sasa koresha ubuhinga mu gusaza koresha ubuhinga mu gusereva ku meza hindura ruki ikintu hindura itanda cyawe kimaze kuvukiro ngo hari imyaka 15 ntagihindura hindura system uhindure mu zindi kona. Dukomere basimana bashira mu ntekerezo. Haleluya. Abantu abutumunezero atarukubuze koresha ubuhinga buri kurakora byose. Yesu arashimwe cyane. Yesu agira iki? Kandi nibapfa ibyo bavuze. Muramaze kubona abantu batanga amadisikuru ku mateleviziyo. Ijambo rimwe arivuga umunota wose n'ubwo yababize kubera. Donc yabuze ijambo. Rabwe jambo. Nina risora nitanyisa. Itone mu ibwami habera byinshi. Ibwami habera byinshi. Itonde mu
ntagisema sibibona uribibona we uzubaze neza amakuru y'umwana bita Hamu umwana wa Nowa ibyo yavuze byarukuri ariko se yaciye amuvuga cyamugenda kubaza amakuru y'umutipe bita Aroni na Miriyamu ibyo yavuze kuri Mose imirembe fyu itonde mu tuvuga ibyo amuvuga amakritike mu kritika abaseri bacu haleluya ibyo amuvuga ku ishengero namba uri kuri televiziyo kuri ishengero kuri televiziyo kuri ishengero mwirigara haleluya muvyo muvuga ishengero ni kuremo pasiteri uzohava ubara inkecuru rero babara inuka bakuru nuko bakuru murazizi zimeze gute nuka bakuru ubyimba bene aha bari guhumugisha abandi barabyimba abandi bagashishuka haleluya kwitonda mubyo tuvuga ibwami habera amabanga menshi haleluya hari mu bibiri ba hari abantu benshi no munsi bagwaye indwara kubera ibintu babonye biri kapasite yabo twebwe twakuze muhiri wacu batuza kujya mu monga ku mugoroba ngo niduhure n'ibikagi wakubona biriko birateka monga biri gusa utanga amakuru hari ibintu kera baravuga ati ngo nibigenda juru iyo ukibonye ntiwakivuga yari imico y'abarundi itwigisha guhora icyo wabonye itoni no tuvuga iyo jambo yacere kuzara ari mu gitabo cya Matayo 12:30 abati ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharirwa ariko uzodedemba kuri mpemu yera ntazobiharirwa nawe bamugiye iki cyane mu gihe kizoza Imana idufashe cyane igihe Yesu avuga kino kintu ni igihe abantu benshi bari bahagurutse bavuga Yesu ngakorana Beelzebuli ngo ni umukuru w'abasambanyi n'umusuma kandi uko Yesu akora ibitangaza bashobora kuvuga ati uno mugabo wituma akora ibitangaza mbere abatayibonye Yesu aramubabaza ataravuga n'amajambo nuzorogota kuri jewe no kuri data mbazobarirwa ngo nuzorogota kuri mpemu yera ngo aramubwiye iki hamwe n'ikizoza finale uramuza abakizwa benshi ntibagisambana ntibakireshe ariko kuvuga ibitabaraba kuvuga muri iryo shengero ngo n'abadayimoni ukubahuka iyo jambo ukarikura hano ugafata ibitangaza by'Imana ikora ukabitirira shetani ntabwo uzobabarirwa ni Yesu yabivuze alo mwaramubwiye iki cyane mu gihe kizoza urubanza ruramaze kugwicira abakizwa benshi n'ubwireti bagera batayimo n'abafirimaso na firimaso urabazi wewe urabazi abarimete urabazi bari kuvangirwa mu gitabo cya Yuda 9:19 ngo bantu ngo ibyo batazi ngo na marayika ngo cyagiye ngo yagwana na shetani ngo bapfa umurimbo wa Mose ngo ntiyamututse yagiye shetani ngo genda ngo Uwiteka guhane ndamutuka no muntu gusa abantu benshi basigara batukana batukuba ibintu batazi kandi muzi amagara dufashe ibyo utazibaza muri gusa abantu benshi bikwa barambika ibara abakozi b'Imana none amba n'umurozi we mahuriye mikoroga mwese komeye Imana bashi twitonde n'ibyo tuvuga haleluya ibwami ntabwo ntamenya ibanga bayo barakubera
itonde mu kuvuga, itonde makuru utanga, vuga ibyosubiramo kandi n'ukuri kose ni kuvugwa. Itonde wa mukobwa witonde. Hari ijambo rikomeye cyane Samusoni yabwiye bajya batiga banyegeko ngo iyo mutarimisha inka yanjye ngo nimwari kumenya rino banga. Hari abantu baza bifuza kubasokoroza, bumva ibyo muvuga batabafite intumbero nziza. Raba hari igihe bakeneye kumva azokusokorera iminsi 5 akeneye ibanga umaze kuri mumenyero na telefone batayisiba. Atire ko umuntu atakeneye telefone gute akeneye n'iki ibanga wari maze kuri hari kindi none yiti yarafise muri we yayirose kaba gutubarira amaso nta problem mu bishama. Ikina cyo biragoye kuko umuntu agira ikintu bitakabikiwe ntabwo utazi kubika ibanga ryawe n'ijy'abandi nizoribika. Ikintu bitakabika muntu iri byo uvuga nakwibira ibanga. Muga shetani ibyo bakuvuze nta bushobozi bifiseko, ariko ibyo wivugiye wewe iyo ni sinyatire. Itonde mu bivuga uzuranga Yesu Kristo nta munsi umwe yigeze yisigura. Mwane gurumani w'abami siyo mwivuze mwe mwivugiye sije twomeni bana bashi. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka mvuge bibiri hama nangize. Icyenda cyangwa ngo kugira ababyeyi bakurera. Ntabwo ushobora kugira ibwami udafise ababyeyi bakurera. Uri kuregwa nande nindakureze wewe. Kubera bahamagare Dawudi bahamagaye se wiwe yamureze. Hari wa makuru Yesayi yatanze abwira Sawuli ati umwana namuzi. Gira ababyeyi bakurera. Warezwe nande? Adene ya ufise ni yahi. Umuntu bisabana hano bireze. Atamuntu umwe bemera. Gira ababyeyi bakurera. Warezwe nande? Abasore oye. Nimuze murakunde inyuma gusa. Nimuze murabaza niba abantu kunda bavukiye. Birumvikana. Binabaye ngombwa ubwene n'ukurangwa ko kwitonga hariho. Kuko nabwo ari Melikisedeki arafise yavuye. Alo. Nawe umujani wanyu uko hameze kose harabi. Namba ari mitambi kwibiri achatazogwayo kuzemo umurongo. Ariko mujane kwisoko hajya hariho imbaraga. Alo. Iyo mutya yakurera. Nifizi inama. Iyo muvyeyi. Abavyeyi bavuga. Kandi kugira umuvyeyi akambara ikote yatawuse ukambara nziza na problem. Ari umuvyeyi ntashakura nakakire. Kimwe hari ubukwe akumusanga umukobwa afata se wiwe amushyira mu gikamyo. Afata abandi bavyeyi bo muri VIP ngo bamureze abashyira muri voiture. Turumbo cyo gicapo. Bageze kwijambo uwo yatoye mu Gisagara ijambo biramunane. Se w'umukobwa aba hari inyuma bambe se w'umuhungu. Ngo n'ubundi ntabwo ari umwana wawe. Niba kujyakunane imana y'ibindi. Byabaye bico ngende mu baso y'abantu. Muri mariage nyiyo twiteze mwiki. Babo. Yafashe ikibanza cyase ashiyundi. Se wiwe hari inyuma. Ngo n'ubundi si umwana wawe sha. Imana y'ivugire. Umutabara risigatura. Zigene wahera. Giruye. Ibisanga na byose n'amarinza ha.
ndakurahiye ibisanga na byose haleluya iwanyu hamari iwanyu iwanyu ubundi bisa abantu hano iwabo bahibagiye umuntu w'umunyabwenge w'umugisagara ntabwo yoba umwaka abisabye ngo ataduze basabiye ububiri mwidufise abana hano bita ko ababyeyi baba n'abarozi badakijya iwabo ngo bamararo dufise abana basigaye bita ngo bahire ngo barasambana ukatura iyo jambo ngo barasambana yo birabaho ariko n'umusazi aratinya nyine mama ni mama fise umugenzi wo muri Kenya yabyawe n'umusazi nyina wera umusazi aramute onke hakuri aho ibigabo bigera ku bafumu ukazaje kugira ngwendere umuntu w'umusazi muri basabana nawe amahirwe arakora bashike bakibana bagirire neza abantu baza kubikuza kw'imikoshi imana ibabarinde bizina ryayo wavuze ngo nivyo imana ibarinde abantu kandi ibyo bireze birahadi imana ikurinde rero umusazi wo muri Kenya rero yagenze gutyo atasama inda atwaye inda umwana aramubyara aca mutakwiyarara abantu bita abafurera ababikira baramutora bajya muri furera umwana arakura umwana amaze gukura bamubwira yuko ati wewe mama wawe yari umusazi kandi mama wawe imishi yose yamari aha baramumwereka neza borokariza atanga kwiga semine umwe seminari y'upadiri sigumene aciye akizwa aba umukizwa agira umuhamagara akimana ngo n'ababyukuri ibitangaza bibaho ngo icyo dukora ubwa mbere ndetse n'irimo wanje akiri amusengeye mu kanya nyina tarakira haleluya acavuga kandi hano hantu nyine mama yantaye kwiyarara ngo niho nzohagwa no bakishengera umunsi tuvugana yahubatse ishengero yarahabuze na nyina umukozi w'Imana w'ishengero haleluya uyu muntu agutwaye amezi 9 hano munda uza amacungu ababyeyi babona uzi ibitutsi ababyeyi batukwa bakabyihangana hano ukorore hano hariho n'ibihe atamurozi yoroga umuntu afisina naho ukogozi mwana guti atabona muroga ari muri icyo gihe ko Imana iramurinda kuri sezerano mubaha ababyeyi mugira ababyeyi mububahe kandi mubeme dufise ababyeyi ubundi batatu umubyeyi wa mbere ni Imana wa kabiri ni uyu mubiri wa kabiri ni pasiteri wanyu wa gatatu ni pasiteri mvugo wa kane ni leta kanatsinda ni leta bye kumira Imana maji haleluya muri abo bavyeyi bane utabanye nabo amahoro urakenyuka ibwirizwa rya kane bivuga ngo iki uba Yesu na nyoko nguzobone kuramba umwana tubaha abavyeyi apfa kare ebana nabi shaka ubutunze plato shaka ubunyaboneze buri munsi uzobungwa uzopfa kare badufise abakristo batuha abashumba ba abazonenya ni babinamu umfata ugushatse umfata ku rutugu ngo pastor iyo ni ikara uri kuri kwegera hagati y'umupaseri n'umukristo uzubaze kwerereza hari nk'ibirometero nk'amajana 5 Imana yabwiye Abisirayeli bagiye kujya mu Yorodani ngo nimufate
ngo hagati y'abakristo n'abaherezi ngo habe mu distance. Uko Imana yagomba kurungika umuriro ugiye gusaca Yorodani. Icyo mubaha mugihe ababyeyi Yesu ashimwe. Mugihe ababyeyi barabagumiza umubyeyi dukomere Imana amashyi. Haleluya. Bino bibiri cyanangiza icyicumi kiravuga ngo 18 icyicumi kuba umwizigirwa mu byo washinzwe gukora. Akantu kakomeye. Ntabwo ukeneye gushika kure, ntabwo ukeneye kwishurwa. Umwizigirwa mu byo washinzwe. Kweli Dawudi yari umwizigirwa, yaracunga intama za se neza, nta munsi umwe yazitaye. N'igihe indubu zaza Dawudi arayifata, deremera akazira bitasa n'imbyino. Umwizigirwa bifise abantu mwishimo atarabizigirwa, atarabizigirwa bameze nk'abayuda. Abo madokora muri korari s'umwizigirwa, amasaha biyemeza ayatondera, contribution yoyo afise nk'amadeni nka 15. Bifise abantu mwishimo atarabizigirwa. Yamuvanye programa mukabona saa 4 wenda saa 6 nibyo abizigirwa. Umwizigirwa byo washinzwe gukora. Ntabwo uri mu rugo umwizigirwa. Umwizigirwa burya haguhemuka uhemukirwa. We emera uramukirwe ariko umwizigirwa. Umwizigirwa byo washinzwe gukora. Burya Imana sukiruza amafaranga. Ibyo ukeneye Imana bifise, ariko Imana ikurabye. Ntabwo umwizigirwa wewe ufise ikibazo. Abana b'abandi bagucungisha igihe wabakubita, ntabwo umwizigirwa. Urakubita amafaranga wowe yarya, ntabwo umwizigirwa. Rero Imana ibanza kurabudo bw'imwe. Uyu muntu ninde? Ni umubitsi ibanga, si umwizigirwa. Umwizigirwa ku kazi bakwaye igitoro ucuka ipidura, ngo wagiye hantu ukagipidura, ugafata imodoka y'akandi ukayipidura ugashyira mu yawe. Ntabwo uri umwizigirwa. Kandi ibyo ukora umenga ntibiboneka mu buryo bw'umwuka biravara. Ntabwo uri umwizigirwa. Bagutumye kugura ibintu uduze ibiciro. Umwizigirwa gihe kibaro turi kumwe Kigali bajya sa missionnaire bifuza ngo kumubakishene atari umwizigirwa. Bamusaba bamubwira ati we fata utubire kuri mitani ugwa byose n'isi, buri kintu cyose yarenza ko 2000. Kumbe nabo y'abazungu nabo baragenda kuraba kuri bo bakamenya ibiciro by'ibintu. Umwizigirwa mwigera amenyekana. Burya n'umukate amafaranga ugugwa birazwi. Bagiye muri obeyere barabizi amafaranga ugugwa. Bagiye kuraba basanga igitimba cy'ipansore cyarabeje. Batamubwira ngo urabona nako dosiye yawe turayibika gato tuzobiraba hanyuma. Kumbe inzoka yigoroye. Abizigirwa byabikujyane kare umwizigirwa ubinya nkamugayo. Muri bisaba benshi babesha, agusabye igihumbi arakubesha nitekubesha abapire n'igihumbi kandi bisenga akabesha. Ori Imana irari muri kihore ariko umunsi izakudiho. Iyo umuntu atari umwizigirwa acakoreshwa nk'umukozi. Haleluya. Amen. Rero umwizigirwa umwana, hari itandukaniro ry'umwana n'umukozi. Abantu benshi bari muri Yesu nk'abakozi nk'abacangero, ariko hari ingabire Imana itaha umucangero. Hari ingabire z'abana. Umwizigirwa mwari mu bimwizigirwa ko nakubona ko umwizigirwa siko bimeze. Umwizigirwa wongera ubwizigirwa
ushaka kubona n'umuntu agukeneye atagukunda. Halo, umuntu atari umwizigirwa umukoresha no kumukeneye. Reka kugura ifanga muri bitanu angarura atangarura ntapobe ko ndabizi ko yimbere, ariko umutumye kubera wabuze uyundi. Rero hariho imbaraga utarumwizigirwa. N'umunsi abagore benshi sabizigwa mu mazu, hari abagore bagakura abagabo, abandi bakira amafaranga abagabo, abandi inyama akazirira mu nkono ngo y'amasiku y'imifuka. Ibyo bipo, haleluya, benshi bahari batabizigirwa bamutumanaga. None naba ugenda ku rwego wibwa n'umugore wawe aha gusomba, none hasigaye iki? Ntabizigwa tubizi. Hari n'abagore bafata amatelefone y'abagabo bakishyura amamesaje ku matelefone yabo, agafata umuntu yibaza yuko ari mukonje akamwandikira ngo sheri shushu bisu gashobora kuba yishyura akabaza yo kumbe. Haleluya, hari abantu basokoroza umuntu nk'uyore muzobana ariko gukere kakimukuru, muzobana kubera impeta, umwihanganire ushikeza zose, ariko icyo mwari kumariranira nta gihari. Turabizigirwa. Mu nzu y'Imana ntabwo dukoresha abantu bashoboye, dukoresha abashobotse. Urumva mu bw'Imana, mu bwami bw'Imana ntabwo dukoresha abantu bashoboye, dukoresha abashobotse. Burya n'abagabo ntabwo barongora abagore bashoboye, barongora abashobotse. Ubona umugabo yabwira n'ibigore birebire tubona arumika gufi, niho kamushobokeye ibindi n'ibihadari, ibindi n'ibidanje, ibindi n'ibihadari. Ati umuntu mutunganya wote ugaca uvugudikira karugatimbe ebiko bimeze. Abagabo dukeneye abantu bashobotse, naho busagute, naho uri mutondo wo Bikira Mariya, udashobotse ntabwo umugore wo kubaka. Ngo natire y'abagabo bakenera abagore babonera. Alo karakumvise, nabo bigira umuntu hatari muri wo kubonera, ntabwo uzokubaka. Guba wivuga jewe wivuge arebe ntibikunda. Umugabo abakeneye umuntu abonera, n'abatakubonera wewe mubyemere, akabigusa umuntu we gusa. Alo, aho ntibikunda. Inkuba zibiri zisangira igicu, nawe bigenda gute? Kandi umuntu abonerwa arabira. N'umugore burya adafise amosozi ntaba ari umugore gito. Agaciro k'umugore no kurira, n'abatamoso mufise wewe wigira murashiririye wewe, gakiba nta kintu wanze tu nereraho. Alo, kubera intege nke z'umugore nizo mbaraga z'umugabo. Komera Imana amashyi. Haleluya. Intege nke, uramaze kumva isake inkokazi igera teterera, cyangwa gutetera ikiriza iri mu buyenzi. Inkokazi iri mu bwizira yumva ati hano hari imboga hariye, kandi igiye igenda itwaye intete mu kanwa. Ariko mu gihukazi igire ikintu cyatari gihagaze, izo ntete zisake nishaka kuzirya. Alo, kuko mu guca bugufi k'umugore nizo mbaraga zo gukura uruboyi mu nzuki. Abagabo bagore benshi babayeho badafise kapasite
yo gukura uruboyi mu nzuki. Rero ahantu ubwo ruboyi urwiki ruzorota, kandi urwiki iyo rutari uruboyi ruca ruba cyampingwe. Iyo rero uruboyi ruvuye mu ruyuki, ubwo ruboyi rutaguye iwawe ntacyo uba wanze. Gira ubushobozi rero, bamuza muririza sibyo, bamuza muririza mukazamurarira nyine mugacishamo, bamuza muririza ibyo bizana imbaraga. Reka umutima wase adadusengere. Haleluya, haleluya, ayo mashina y'Imana. Haleluya, ongera kandi ku mashimana. Haleluya, mashimashime hinuka kandi uhindure, bizatuma uhindura benshi. Maze gusa abantu benshi bigize abantu b'abahatani baratse ngo bariye ibanga benshi niko babita wapi vimu z'umu kadusenge Imana. Rine abagurisha inzu yiwe ndamubaza ati amafaranga ubundi we yakuye ukiyabona, barabwira ati izi pesa ngo nawe yatoye amadolari 800 nayo yatoye, nayo yitoreye isayo n'ivye, ariko nayo yatoye. Alo sibiza umuye hatari baza baratora abantu ngo basamaye bagatora yaho yageze kure, asigaye afise abakozi muri Chine ni Dubai bamurangurira, bamutwara yose n'imodoka iratoboka, na etaji yubatse Uvira arayigurisha kubera baba kumushira inama. Haleluya, amen. Mu bikutunzi bwari mu ijuru ahatariki haleluya. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Karumujo. Vuga mu majambo, Imana yabwiye ngo umutego ngo baguteze ufashe ubusa. Mwana basengesho. Haleluya, umumushinga kabiri umutego baguteze ndakuraye ufashe ubusa. Hari umutego baguteze w'amajambo, hari umutego baguteze w'ubukene, hari umutego baguteze uwo mutego ufashe ubusa. Haleluya, oya, uwo mutego ufashe ubusa. Hari umutego baguteze bityo n'abantu ufashe ubusa bizina cyane bizina cyose. Ndagufitiye inyigisho ariko reka maze mbegure ubuhanuzi bwawe. Chinese mariage, bukebwa mariage batumigiye inzoka mu rugo. Madama agiye nyene hariya nyene asanga inzoka yizingiye kuri toilette buki, agiye kwicara acabona inzoka ati nakubonye, navuga ati karaba yarakomye induru wamenga ikomeye mu mutima. Bana udokimucyo kumva biba mu ndu ya mariage urumva umutima uburi kuri Allah. Ariko tugenda baragabanuka naho biri abantu bata ugira ni kuba kuri avori alo. Haleluya, ndiyo kurawa toni inzoka igomba kumukomora hato kwibona. Haleluya, ugiye mu gitondo umurozi yari yavuye hano navuze yari aje acaragwara asiza ngo namusengere. Imana yambwira ati niba murozi yari yabarozi niba musengera kugira ikibazo timutahana, niba n'umusumi yaciye apfa byimvye. Bibiliya ivuga ngo umurozi kazi ntakabeho, namutereye ko abarozi babaho ibyo biraturaba, ariko biyafata umurozi kazi muzatemerwa, muzokwemere. Imisibaro cy'ubuzima bwawe, imisibaro z'abana bawe, oya iyo isi yarangiye.
nabitangaje mu izina ryanjye, mu izina rya Yesu. Uze wemere iminsi bakoze abandi. Imana ibwira Mose ngo ntuzemere ko umurozikazi abaho. Ubundi hari abarozi badahinduka, hari abarozi badahinduka. Ntabwo umukaresa kazi kawe, umurozikazi ntakabeho. Kandi abantu hari umurozi n'igihano urapfa. Urapfa. Hari abarozi bari kuva amateraniro nagiye ndababona, abo barapfa. Abarozi n'umurimo w'Imana barapfa, abandi barasara. Haleluya. Ayo mashina y'Imana. Haleluya. Igihe nafashe umurozi mw'ishengero, hari umurozi imisi yose yamaze kuroga, ari kumwe n'umwana we w'umukobwa. Kumbe igihe umurozi yagucisha, yari yaravuze ngo ninarimena umwana wanjye w'imfura aragapfa. Impamvu abarozi benshi batirana bafise ibintu bacishije. Alo. Imana y'agatanu hano hari umurozi. Uwo murozi buri gihe yamazinduka mu nzu y'Imana, akazanye agacupa k'amaraso akamijagira mu nguni. Ariko burya iminsi yawe irahanuwe. Ushatse wahinduka bataraguhindura. Haleluya. Imana y'agatanu hano hari umurozi. Ati kandi natibona arapfa, ati umwana w'imfura arapfa. Umwana ati mama none aho warogeye wakwihanye mama ishengero. Ati mama aho warogeye ariko nge wakwihanye. Aho warogeye wakwihanye ubundi nawe wakwihanye uratafise amahingure. Hinduka kandi uhindukire. Tugere basimana bashi. Haleluya. Nani muzurozi kazi nabeho waraza ubutunzi bwawe, waraza abana bawe, waraza urugo rwawe. Ndamupfumya mu izina ryanjye, mu izina rya Yesu. Natabeho. Abadosi bakuma yamutego bataruka kubera kumureba. Hano mu gitabo cya Zaburi 7:8 hagati mu ubugingo bwanje ngo bukize nk'uko inyoni iva mu mutego wabatezi. Umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka. Ugutaruka kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Tugere Imana amashyi. Ayo mashina y'Imana. Hari umutego utambutse. Hari umutego utambutse. Hari imitego baguteze mu muryango wawe. Hari imitego baguteze mu ganasera. Hari imitego baguteze. Hari imitego baguteze mu ibanga. Hari imitego baguteze ngo nawe wize n'uburyo ukoresha ubwenge bahawe. Hari imitego baguteze ngo nawe uri mwiza y'ikibongo. Nabonye imitego Imana yishinguye. Ayo masina yandiho, ayo masina y'Imana. Imana yateguye umutego. Imana yiteguye. Imana yiteguye. Komera Imana amashyi. Yesu nabashimiye. Kubana n'umugisha rero, reka njye mu ijambo. Haleluya. Yesu ashimwe. Naho ndi umushyitsi, Profete Mukristo namubonye hano. Haleluya. Amahoro y'Imana bane nawe. Najya hano nderaguza nakubura ko nombiye kuza kuba uhari. Haleluya. Kandi umugabo nari umuhatari nako kugenda aha. Agenda hano yumvise rezo. Ayo mashina y'Imana ariko. Haleluya. Nalebuze ko burya ushonje muhishimwe. Ijuru ryateze muri kino kibanza.
niko ndabona hano hantu hagiye kuba mpuzamahanga mpuzamahanga hagiye kuba mpuzamahanga hagiye kuza mpuzamahanga hari ibintu Imana ikora mu gihe turanze ndagusengera ikintu kimwe gusa ntuzagumera nka wa musirikare w'i Samariya Elisa ahantu yarabipinze izera utarabona ntumbere nka Filipo bame nka Toma ntacyo Imana igiye gukora ndashima rero ku munsi w'ejo abo twasaga ijambo ry'Imana n'abo ryagiriye akamaro ariko twiga ibintu indwi inzira indwi ukwiye gucamo kugira ngo Imana ive amasengesho yawe kandi ndabizi twarabisengeyemo. Haleluya. Twabonye inzira ya mbere ko ikiri bita kwaturiranira, to confess another to another, kwaturirana. Ndazi ko mubyibuka. Kwaturirana twarabyize twarabibonye kandi Imana ishime mwarimu yarabyanditse azobibibutsa. Haleluya. Ino mikoro nayo isubiye hasi keneye yaturi iragabanutse nabyumvise yari bigabanutse. Haleluya. Ndabizi mwarimu yarabyanditse kandi neza. Turabona icya kabiri gusengana umwete, turabona icya gatatu gusengera abandi. Akageze ngaho ngiye kubera